Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribisha tena. Leo ni asubuhi nyingine tena ambayo Mungu ametupa neema na nafasi hii kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya utumishi huu ambao Mungu ameachilia kwa ajili yako. Hii ni asubuhi nyingine tena. Natamani uende mbele za Mungu, umshukuru Mungu kwa neema na nafasi hii aliyotupatia. Hebu nenda mbele za Mungu, umshukuru, mwambie tu, Baba nakushukuru, Yesu nakutukuza. Asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako, asante kwa kunitunza, asante kwa kunilinda na mabaya yote, maana imeandikwa mabaya yote hayatakukaribia wewe. Hakika Bwana umenilinda na mabaya, hakika Bwana umenilinda na uharibifu, hakika Bwana umenilinda na ajenda mbalimbali. Yesu nakushukuru kwa ajili ya kila mtumishi wako na mtu wako mmoja mmoja katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya wamama, asante kwa ajili ya wababa, asante kwa ajili ya vijana wa kiume, vijana wa kike, asante kwa ajili ya watoto wa kike, watoto wa kiume. Roho Mtakatifu na kurudishia utukufu na heshima na mamlaka, vyote vikurejee wewe, wewe uliye nguvu zangu, wewe uliye msaada wangu, wewe uliye kimbilio langu, wewe uliye ngome yangu, wewe uliye uhai wangu na uzima wangu. Utukufu kurejee wewe, mamlaka na enzi ni za kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu ninakushukuru. Asante Roho Mtakatifu, asante kwa kuwa wewe ni mwema, asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, asante kwa uweza wako na nuru yako. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako za dumu milele na milele, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ombi letu asubuhi ya leo linatoka katika kitabu kile cha Zaburi sura ya 57, Zaburi ile sura ya 57 na ule mstari wa 2. Zaburi sura ya 57 na ule mstari wa 2. Biblia inasema kwamba nitamuita Mungu aliye juu, Mungu anitimiziaye mambo yangu. Narudia tena, nitamuita Mungu aliye juu, Mungu anitimiziaye mambo yangu. Maana yake kuna Mungu asiyetimiza mambo, kuna Mungu anayetimiza mambo. Biblia inasema kwamba nitamuita Mungu aliye juu, Mungu anitimiziaye mambo yangu. Maana yake kuna Mungu ambaye yuko maalum kwa ajili ya kutimiza mambo ya watoto wake. Kwa hiyo leo tutaenda kumuita. Kuna watu, kuna mambo mnatamani yatimie, kuna watu mna mambo mnatamani yatimie. Leo tutakuwa na muda mwingi wa kuomba, kumwambia Bwana, kuanzia siku ya leo nitimizie jambo hili. Wewe kuna jambo gani ambalo Mungu alishawahi kulishindwa? Kwa utakuwa unamuomba ukimwambia Bwana, nitimizie jambo hili, nitimizie kitu hiki, nitimizie jambo hili. Kwa tutaenda mbele za Mungu, tutamuomba. Anasema kwamba nitamuita Mungu aliye juu, nitamuita Mungu aliye juu, Mungu anitimiziaye mambo yangu. Kwa Mungu kumbe anatimiza mambo yetu tunayoweza kumuomba. Kwa asubuhi ya leo tutakuwa tunamuomba Mungu atutimizie mambo yetu. Anza kuomba mahali ulipo ukimwambia Mungu nitimizie, Mungu nitimizie, Mungu nitimizie, Mungu nitimizie, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu anza kuomba mahali ulipo ukimwambia tu, Bwana nitimizie mambo yangu, Mungu nitimizie mambo yangu, Mungu nitimizie mambo yangu. Rama shandele bagadaraba rakatalamandele katalamande rokotorobo sakatalamande rokotorobo sakatalamande mandarabagadaraba sokotorobo masokotorobado shikatalamande makatalamandele kaparaba rokotalamandele katalamande rakatalamandele katalamande rokosakatalamande karamando rokosakatalamande rakatorobo sakatalamande mando robo sakatalamande mashakatalamandele masakatalamande karabagadaramando robo sakatalamande makatalamandele katalamande makatalamandele katalaba rakatalamandele katalamande karabashakatalamande masokotalamande rokotalamandele katalamande masokotalamande
makoriantala baba yakatarabadaba rokotalamande, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Baba, asubuhi ya leo tunakuita Mungu unayetimiza mambo yetu, tunakuita Mungu unayetimiza haja zetu, tunakuita Mungu unayetimiza matakwa yetu, tunakuita Mungu katutimizie, Mungu katutimizie Baba, katutimizie jambo hili Baba. Kuna watoto wako hapa wana mambo yao, wana vitu vyao, wanakuhitaji wewe ili mambo haya yatimie katika jina la Yesu. Baba, kuna mabinti, kuna vijana wako hapa wanakuhitaji wewe ili waweze kutimiziwa mambo yao. Wengine ni mambo ya kifamilia, wengine ni mambo ya kiuchumi, wengine ni mambo mbalimbali. Wanakuhitaji wewe ili waweze kutimiziwa mambo hayo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mazoko tarabadaba roko talamandele kaparadidaba roko talamandele katalama mandele katalabadisha gademande mazoko taramandele gaba makataramandele kataraba yantele mando rigadabagadaba robosi katalamande mazoko torobosi gadaba mantele gadamande roko talamandele gaba rikana mandele katalababa baba yakaramandele gaba soko taraba yakatalamandele gadaba yakanamandele kaparodos katelema yakatalamandele ba roko torobosa katalamande makatalabande. Endelea kuomba mahali ulipo, endelea kuomba mahali ulipo, ukimwambia Bwana nitimizie, Bwana nitimizie mambo yangu, Bwana nitimizie mambo yangu siku ya leo, nitimizie mambo yangu katika jina la Yesu, nitimizie mambo yangu katika jina la Yesu. Mwambie tu Bwana nitimizie mambo yangu, mwambie Bwana nitimizie mambo yangu, mwambie Bwana nitimizie mambo yangu, mwambie Bwana nitimizie mambo yangu. Kwa habari ya kazi yangu nitimizie, kwa habari ya jambo hili nitimizie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Bwana utimizaye mambo, nitimizie mambo yangu katika jina la Yesu, nitimizie mambo yangu katika jina la Yesu. Baba utimizaye mambo, Baba utimizaye mambo, nitimizie katika jina la Yesu, nitimizie katika jina la Yesu. Makoriantalaba romosi katalaba rianteleba gadama manto robo sandaraba yakana mandelebo rokoto robo sindaraba makataraba baba mantelegadaba romosa katalaba. Mungu utimiziaye mambo, nitimizie Baba, nitimizie Baba, nitimizie mwanao, nitimizie kijana wako, nitimizie kila jambo Baba. Ninamwombea huyu dada anayekuhitaji kwenye jambo hili, naomba Bwana Yesu kamtimizie leo, maana imeandikwa nitakuita Mungu, Mungu uliye juu, wewe unitimiziaye mambo yangu. Baba, ninaomba kwa ajili ya huyu binti, mtimizie mambo yake, mtimizie huyu mfanyabiashara, mtimizie huyu mtumishi wako, kila mtu mmoja mmoja Bwana ninamwombea, kamtimizie mambo yake, kamtimizie matamanio ya moyo wake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Makorobo sandaraba. Neno lako linasema kwenye kitabu cha Ayubu, ile sura ya Ayubu sura ya 42 na ule mstari wa 2, ambapo unasema kwamba mazoko tarinama mantelegadaba rakatalabade zokotorobo ramakatalamande, ya kwamba najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote na makusudio yako hayawezi kuzuilika. Baba, timiza makusudio ya moyo wa mtumishi wako, msaidie kila mmoja, muwezeshe Bwana, mtimizie Bwana, mtimizie kila mmoja, mtimizie kila mmoja sawasawa na uhitaji wake, mtimizie kila mmoja sawasawa na kilio chake, mtimizie kila mmoja sawasawa na agenda yake. Baba, ninaomba wale walio na magonjwa, watimizie afya zao zipone, wale walioko hospitalini watimizie afya zao, wale wanaokuhitaji labda kwa ajili ya kupata kazi, Baba watimizie haja yao katika jina la Yesu. Wale walioko wanakuhitaji kwa ajili ya kupata connection na
watu fulani Baba, kila mmoja mtimizie kila mmoja mtimizie haja ya moyo wake, 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 katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai na kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mtimizie kila mmoja, Baba mtimizie kila mmoja, Yesu mtimizie kila mmoja, Jehova mtimizie kila mmoja, kila mmoja mtimizie, kila mmoja mtimizie, kila mmoja mtimizie, kila mmoja mtimizie kwa jina la Yesu. Ninatamka katika jina la Yesu, kila haja ya moyo wako Bwana akakutimizie siku ya leo kwa jina la Yesu. Akutimizie wewe uliyekuwa unatafuta kazi, Bwana akutimizie wewe uliyekuwa unatafuta kazi, Bwana akutimizie wewe uliyekuwa unataka wateja kwenye biashara yako, Bwana akutimizie wewe uliyekuwa unataka amani, Bwana akutimizie hiyo amani kwenye ndoa yako, Bwana akutimizie wewe uliyekuwa unaomba kwa habari ya kuoa au kuolewa, Bwana akutimizie hilo ombi lako. Kila mmoja uliyekuwa na ombi lolote, Bwana akutimizie mambo yako, hayatimize mambo yako, hayatimize mambo yako, maana Biblia inasema nitamuita Mungu aliye juu, yeye anitimiziaye mambo yangu. Maana yake yuko Mungu anayetimiza mambo. Mwambie tu, Bwana leo nitimizie. Baba, naomba kwa ajili ya kila mmoja ukamtimizie, kila mmoja ukamtimizie, kila mmoja ukamtimizie mambo yake na matakwa ya moyo wake ambayo anatamani Bwana yatokee, yaliyo halali na yaliyo sahihi mbele zako. Bwana Yesu, kayatimize mambo yote yaliyo sahihi, mambo yote yaliyo ya adili, ukayatimize Bwana, katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja, ukampe neema, ukamwezeshe kuyatimiza mambo hayo katika jina la Yesu. Wengine wanahitaji Bwana wapate neema ya kumalizia ujenzi wa nyumba zao, wengine wanahitaji Bwana wapate neema ya kununua viwanja. Bwana Yesu, ninaomba mtimizie kila mmoja, mtimizie kila mmoja, mtimizie kila mmoja kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kila mmoja mtimizie, kila mmoja mtimizie, kila mmoja mtimizie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu, ninarudisha utukufu na heshima katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kayatimize mambo ya kila mmoja, kayatimize mambo ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na wote tuseme amen. Mungu akubariki na Mungu akutunze, ukawe na asubuhi njema na ya baraka, lakini pia ukawe na asubuhi njema na ya baraka kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na ulipo unaweza ukasema amen. Mungu akutunze na Mungu akubariki. Uwe na asubuhi njema, uwe na wakati mwema. Mchana wako Mungu akutimizie, asubuhi yako Mungu akutimizie, alfajiri yako yote hii Mungu akakutimizie katika jina la Yesu. Na kila mmoja ukatimiziwe mambo yako kwa kadiri ya haja ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ulipo unaweza ukasema amen. Ubarikiwe na Bwana Yesu na Mungu akutunze. Uwe na asubuhi njema. Shalom, shalom.